की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kalami kasang kinong ila kay kudo hakani kejala ya kabalatip kum ka Kudo Association of Meghalaya ha kabaka Kudo International Federation of India kalatung yo ba pensai Mauri kum u Presiden jongkani kasang hadian ba ula pendep ya ka exam kabala long ha upana jemang tong ini sengap ya ka jingkran jong uba pensai Mauri. Nah, kuat pada mentau baik ya dene ka hostel ka para Lakshman Ratmai ka keteng yang dari Kudo ka karena sudah pun pas ka exams min hau penai dan suan no penai dengan lawan ras dan sini nama bahkan ke game ka bala recognize dalam apa lawan ni benda ba kuat bersama baik ba kadang kebuksian kani ke game lu di bobon nama apa lagi ngomong ba ya kani ka Australia Ucapan ladai do Akshay Kumar, but Presiden udah ne Meha Vera Sensei te dagadau nakuapan pencahayaan ni te agak juga kuat nga penting pi ki sha pigi press ba kidon lu kikna ba mentau benari kita sudah wan yang mereka selection trial kaba ketika ba keju upor ketika selection trial ba kinyo kan isi pertaya ka si Kumar tournament ke Barcelona Oktober Sabtu adu adu like te ni nakata ba kumjuru ngai kuplay ya i MLA i ba sanggol sulai ibala nos nyanyi wala kan rege ko ser barat mai ngimpat la hiru bang ngimpat fon ngimpat dema ilong ru ipa kloy ni ban yarap ban nos nyanyi san waja ila yarap ni bang ta lagi yang na kena idungi kila don adu kan remut kibala saslek ban yo ban sementa akanika Akshay Kumar tournament ya ketika headquarter komentar abu open opening kada open opening mentangi nangisna te ka office pak kada na formula ka jaga bana nasional kikina kibala dan tahu ki district kiladon mo kibala awan ban affiliate pak ne kausian kiladon life outly district kibala awan ban ya keren bapak menrung lah ne ka ausian te ki kena hi kilaya boni kilaya dan kira ba san phone repong mentrai te bat ka ju por ka lesmana guna bos ngin ya ka first level jongkan ka neka Kudo Association of Meghalaya ngin ka first level kan sedang adu arwai kare ba adu apply kare tahu sudah Japanese traditional 4-1 tag combat sports kemudian kepala sungim kum ki jinglaka MMA tik kalau kita nado ka submission enta kick punch knee elbow kita nado sudah tu bagi kilalong full ga kita full ga kli adu bejan ki bamenta ki ba one try ba saselek benagi ne ki dan ki badai mapun ina is sales kita mapun ina is sales nama benagi ne nama na revoil kilado ki kwa benne nama ka ki ong pa ka kimlawan effort kan adu matata nama kade nyo aja nrufa ka bai kucing kam lagi temaba ki orang pakai melah pada fuat tengah sebelah ida berdalam tegine bagi balak ki orang saselek mentabat kila pas lalu exams bagi hak syua penyo benih pertama kita neka game ki hapan pas yang ka yu ki awan ki global klan ki ber ki numyo awan participate tegada be yang tegada ki kam la anyo suntai kene ki wi district nakalian jong aku ladadon nano nakiwi district ru ki ba fakdon ki ba yu kin bakwa banung hakani kausian kinwan tembaki haban buat yang kekendon juga Kudo nama kali ke Kudo kalau strict adu ketata lasai pinsai ada ba ngilabu yang kali ka foreigner coaching camp pinsai ka disiplin juga ke paper tam nak wegi sports ke bangam sang ada
Tementa lalu bangalun hakani pat ngalong tik ta hakani nyimpan kimsha itu naka weka nakane ka body bangadon ta kimsha ba ngendon so hak weki dos body discipline ya kane ka kudu kane ka balai mau mipi bakalong kadon galawai ya kane kudu nama kane ka kudu ru kane ka recognize game nama balai ya kane ka kudu kabala itu ru kala itu daka Ministry Youth Affair of Sports kasai khilonia ka fed bangka tafisa kala itu ini kadang kala long recognize ban cũng chưa ru mà qua hi ba ya kani game hau ne wanda aku nyo de kan salong kani national game na kwa ba kani game ru kan rong la nomor pale kadang hok bandung re kani game nama kani game la de ka recognize game kadang nomor pale ka suwe engi menshwa bangimdan hang ni hela kadang semua thmai pangamada hang ni kadang pen mentakin kwa ba kum naka sarkar ne na sport department kinyarap kan kini ban pendrung lang ya kani hak national game kapan sawan